Ginanunsyo yan na ang Samar 2 Electric Cooperative nga magpapatuman hirahin aumento kabaraydan hiton kuryente tinikangan niya na nga Enero 2022. Initungudhan pag aumento liwat han generation charge usukot ha power supply. Karuyag singon mahitaas ang taripa ha kuryente tungod han hitaas nga sukot liwat ha presyo han gintatawag nga coal. Ini ang ginagamit han GNPD ha paghimuhin kuryente nga iginbabaligya naman ha mga electric cooperative. Sumalabuhatan katungahan power supply habugos nga nasod intikang ha mga power plants nga nagamit hin coal. Salit sa 60% han kabaraydan insakop han generation charge. Pagklaro han sa Milkuto waray kontrol ang mga kooperatiba kapag presyo han generation charge. Tungod nga ang GNPD ang nagkukwentahan presyo nga igindudugang ha aumento ha kabaraydan han nakukonsumo nga kuryente. Tungod hini umalma ang pira nga konsumidor bahin ng 6 pesos nga aumento ha kuryente. Sanglit ginsasagdunan ang mga tagkonsumo nga magtipid ha paggamit hiton mga appliances kung mahihimo gamiton la ang mga importante nga butang nga ginagamitan hin kuryente. Parahan balitang waray gindadapigan balansing ang ugo pakamatuuran, Maria Arlene Gabon, Eastern Visayas Journal.